A lot of families in Malta, if they don't have potatoes in their fields, they are not farmers for the Maltese culture. You can taste the sea, the church and the sun. I have potato blood in my veins. Dan Michael, il-bidwi li qed jitkellem f'dan il-video. It's planted most of it by hand. Every plant by plant you can say how it is look. Michael ħasem f'dan il-video dwar il-patata li kabbar u spiċċa fuq YouTube. My life it's potato. Daħlu jaraw dan il-video aktar minn 140,000 ruħ. Russell, mit-tim ta' Xarabank, jiltaqa' ma' Michael u flimkien jaraw il-video. And at harvest time it's checked potato by potato. Michael jgħid li l-patata tinsab f'demmu. I have potato blood in my veins. Ma rridx infisser li għandi l-patata f'demmi. Jilna rrid infisser bija hija illi jiena tant jiena dedikat fuq dak ix-xogħol. Illi huwa f'demmi. I dream of potatoes. Il-ħolma tiegħi hija l-patata. Ġifieri tista' tgħid billej jiena moħħi jkun dejjem fuq il-patata wkoll. Ir-raba u l-kultivazzjoni tal-patata tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra. This is our family field. It's a long time of our family, you can say, from a grandfather. Dan ġenerazzjoni wara oħra awtomatikalment dejjem tkompli minant wieħed għall-ieħor, ġifieri l-bos nannu tal-innannu, n-nannu tal-tzijiet u t-tzijiet issa għadha tkompli timxi f'idejja. Michael jirrakkonta kif minn tfulitu kien imur l-għalqa kmieni filgħodu. U kien jiġi tziju għalija filgħodu kmieni ġifieri kelli skola kont inqum fis-sitta, għal-għalqa kont inqum fil-5 ġifieri għafolja kelli 7 snin. U konna marru ġifieri fl-għalieq, ma konniex naħdmu bħallhom, sintendi kien ħafna xogħol aktar jebes tal-idejn, niftakar konna naħdmu b'xi motor żgħir ġifieri. Kien ikun hemm ġifieri n-nanniet u konna nkunu ġifieri aktar familjari, aktar moqogħdin tagħna f'tagħna. U għalhekk inħobb ġifieri għax tibqa' dejjem parti minn ħajtek, ġifieri għad tkun kbirt fl-oġġett u tkun tħobbu, awtomatikament ħad tibqa' ħajtek. We dig it with a small harvester, then we pick it all by hand, and we can check, you can say, every potato one by one, because if it's picked by hand, you can feel and touch potato one by one. Naraw il-proċess li bih din il-patata tinqala. Tinġabar. Titabba fil-kannestri, tinxteħed fil-konvejer. U tintażel, tissaffa billi titneħħa l-patata ta' kwalità inferjuri, jitlaħaq l-ammont u tiġi ppakjata lesta għall-Olanda. Bħalissa l-kontajner qed jitabba u ħatitlaq din. Ġifieri wara dak ix-xogħol kollu li nkun ħadd jiena u ħadd ħsieba, speċi ħatitlaq. Għalkemm huwa pjaċir illi din ħatasal f'post u n-nies ħajkunu kontenti bil-kwalità. Imma xorta nħoss dik id-dieqa li ngħid dak il-prodott li tant huwa għall-qalbi li qed nmożsu u nieħu ħsiebu kemm jista' jkun. Ħajitlaq minn artna issa. Daqshekk ħatara hu ovvjament għax issa ħajitlaq il-bot minn hawnhekk, din sejra l-Olanda u ġifieri mbagħad daqshekk. Din Bernardet toħt Michael tgħidilna x'ħasset hekk kif saret taf bil-video tagħha. Iftaq battejt isek tħossa daqsxejn u jiena tiddejjaq daqsxejn imma at the end of the day għamel isem mill-Malta u dan huwa bidwi mhuwiex professur tal-Ingliż. Jiena li mmur l-università wkoll qas nitkellem Ingliż eċċezzjonali. Kif Michael jara l-patata sejra lejn l-Olanda, niftakru kif jiddeskrivi l-patata Maltija. The Maltese potatoes is the best potatoes around the world. You can't find any more potatoes around the world like the Maltese potatoes.